frɛ 011926 momo line no ena da so no sa wo pese wo boa ya na wo so ya sene sa ya bra ni swa enu ti wo so ya sene aboa ya ne a enka aja besrawo na obedomo me da wase papa me wakwa aba mejo so lady na ho te say aburu aja guso wo ya fe kese aja adaroma ya do tun fo ska bia na kese ena ya bia phone line ni tu na na so ma ya fo amohwe me na nya safo amohwe me line no ya bia tu obi a wo so bre wo so amane wo so haw odi for say friend sisi a just one word bre on count wa bra boso ya wi bia da wo so ba enya kasa tente fi say kasa tente wo we entoponko enu ti ba ka wasem ba akopɛ odi for miti na ya me be so oba mpa ya mame odi for me chinchina bre ade se na ya me be so oba mpa ya mame na hɛ sa nyame na wo ni mu lion na wo ni mu no sa onye dede na on sa wo ya roa efa ma wa ya da wasi bebre papa na je dumedie no ade asa wonsa let me pass me dase oni pa bia waje bre no hwe bia schedule na mekase ne be na nyam kase asomdwe enka obi bia waje bre no atrase no hwe ena so ena the Black Friday enti ena ya wa ase ya beboa nyame ma ya ne mo di dwuma ache they say barely 4 months ene ya ne mo atena enti sa enura ene o kire nyina ya de ma arefo no obi bia oso ha oso bre sa nipa no ene ehia no ya bia kwa de atum we free me mo mpa your phone so many pa but I just say week here yem fa nchew enti ofre na so ba so e be call ni me da ko ni awo ka tete parce que me dan me que se fi an so okay na to se fi ana na bi ni ti ya to na ma na ya ma pa ja mo pa ya ma on ka wan we the toast that's what as me sikasen as a ka ban so pa na duma na ye duma na wo ye but me toko ko okay papa wo so ye popo ayi lady abrante onfa ebuo bi obenya ofom bia onfa ofa buo no a ommo sikadwa nyamekase ne be na nyamekase din wo so ensuo bi obehu bi onko dane ebuo no ntu onka nche sikadwa nyamekase ne be na nyamekase se odeka opese obuo no no otua karma no na omo ha no se opese ha no achire tum ne ade nyina yensi ade na no kwai wa kwanche wo se pa baba akopɛ ne bompa ye sikadwa nyamekase ni be na nyamekase na da onfa so na koko tuturi sio na ya che sa wo mo betata wa na wo ka no efi wo so na me da se papa obi amaye no ye me pesa me ka che ni pase okay ye wo program edi enim program no so ye Friday okay na ni pension no so medical babel calculation dia che o se odoma nkuma wa fa hye ba ko pe okay ene ye fa na kwaside okay na sa kwaside no this year yi esi 26 November ya enti mahefo no biara me ba cha oba no ma yan tenta mama ya good evening what do you baby I want to say Lady wanti ma nyina so me fra obi biara ne t-shirt ka bia na ka ase good evening what do you baby I want to say free okay what on say okay papa was in it ya fansa to oti kwala nkasa ma wo skadja na mekase ne ba na mekase de ma domiti yare enfru so nko amen amen hello papa obi anya ma ya yenko lady the woman say hello good evening what do baby I will kasa free kuma se so bra no ba so so I'm very cozy me pa cha yo ade na how I ja anka one wedding to so me say me lady o tu kan me say ja ma me paro we tu kan no omo betimi atukwa baba mpa ya ma but bra ye wi a fire line no nebe hu ya wate say the power uncle children's home achade bi obenya bia say ye tofe ade ya friend ade doko de okay oto omo ne ma no opese mutu kwa no omo di ngo so no fa nko children's home obi a o mehu eno ano no e fa bi me das hello we dey ni baby a wo kasa free papa yanko lady no me kan say obi biara hello we dey ni baby a wo kasa free da je ta me ma ko ta fi kumasi
Kumasi sombro no beso a. I just for my. Like me home family, me tina minya sa. That's all me me makuma ne side ho. Okay, ana ya wo ya. Ya bon pa ya ma, ya wi afa o ya. Lady side pa o. Okay. Oso na ke na wo na tele so on fa bi ensa te say the other powder. Afa ne boso no. Me na for what? Oh, nti oda no aye sa no. Ade ati anopa no akwa akodware. Okay. Anopa mo onye bi. Enumere bi obeda no aye ne sa. Onye ne sa be na nsa na wotwe. Okay. Ne bo no eko. Okay. Papa, hello, wodi ni ba bi awo kasa free. That's all ko bi ko se dan kwa me. Okay. Ade na eja mompa e ma. Me ta so me juma se ala ni sisi ye me ya pa. Eti mudi ahene na wo ma hompa e ma. Ni ya ko ma pa ya. Ope ba ko ka. Lady Jano. Ba juma hon pa ya. Me pa so onkote banje haban. Ote banje haban a onsa efom nsuo. Anasa ebura nsuo. Na onfa banje haban ngum. Eda ya ne krada. Onfa nyare. Don kanche oso ni asase wura se. Opese onya relief. Ni sikasem ene sisi ene ya bibi amfiri ho. Na fe na ho bambo nso enye solid. Okay. Eno aro no. Wa kwankyere na aba ne da wase. Hello. Lady obi anya maso a. Okay. Men kan asem we. 26 November. Okay. Anu na ye otumfo skabia nya mekese. Na fa se dwato. Afu we kwasida na esi. Hello, good evening. Good evening. But of food baby akasa free ne dey hawo. That's me I did that. Me no pass it. I did that me no pass it. You want it for? Lady mo koto anka twade akeke. Opa anka twade a oncha na onchi mo onchi mu wade. Omo ya so betimi alo bi. Na so no omo ka ye do no de bi. O ka njo kede ko. Kede ko ka se. Abi na ka ne mo he ti na ne ko. Omo wa ka twade no a. O me se fu. Ka na sa ko le ko de na se la. Kede ko ka se bi. Abi na ko. Wodi ni baby awo kasa free. Hello, wodi ni baby awo kasa free. Rano baso. Dia na how? Waso wa ya adwuma bia na ye ka ye pe na che no papa bompa ye. Say ni pa we omra me home. Tieni, say ni pa o kasa yi. Omomode aso beba be hunu aso dem. Ida sa so tiada anasa next week omomode problem omra bi. Me wa se ka kire no. Problem bi wo. Enti omra ne enyi sa de firo akokọ nto bedwum. Na se no. Eja wo bobo no mi ekwa ma. Amen. Amen. Papa, yanko. Na de na me ka ne se. Obi biara o consult schedule na me ka se bia me to me sa frɛ no. Sa afu we say 31st December ye no. Afu we say 26 November. Hello, wodi ni baby awo kasa free. Nta ni kasa free sampa. Ne kasa no wa kire yente. Kasa wa kire o. Ni kasa free sampa o. Sampa, okay. Hello. Adi na ha wodi ni baby awo kasa free. O se sampa. Sampa so me ha ni se. Nta Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening, baby. I'll cast a frame. I want fair. Lady, Omobaso Monkasa Dena, line hot. Hello. Hello. Good evening. Good evening, madam. Hello. Madam Kasa, ni ade branda ye adwuma. Me pa cho me ye adwuma no so na nye man ko yi na me so Okay. So ye adwuma wo. Ene man ko yi. Na ye say.
But my sorry. Okay. Kitu ana wo mo no. On to ade a no from akora no kan cha akora se omo mpaye mana akora ne mo mpaye mana store ni enyeyi. No ha de se enyeyi ana. What you say? Eche bomodi ase program obeti wa baby. Na ya mo wa. That's Hello. Hello. Lady, no me can say. Hello, good evening. Hello, good evening. Okay. My dear stop for you and Toshi. Okay. Lady, catch her say uncle ensuum. Ensuum bi obenya bia onfa eboba mako 5. Ebo mako 5. Kwasi ada. Onfa me ko store nanim. Onkasa mu buo no so. Tieni o, onkasa mu buo no so. Skaja nya me kase me pesa me store eyeyie. Adom mrem. Na sika nso mara sika eto me nsam a entra obi oba beto ade o ana obi oto ade o ha wa free ha ko no on ma ha bia me fra ne sa babak obi oto ade o me nsam bia ontimi enfri me nsam da bia da Okay. na sa lady wo ye we na se ko yi a on share me for them na ja fa me nsam ano amen me da se Hello. Ni baby awo kasa free. Me do yanko. Lady, and some American, they say life is all about directions. Okay. I'm so be abaso. Hello. Good evening. Good evening, Papa. That's what I'm calling. Audi. That's what I'm calling. Oh, Mr. The way that say that, and when I'm cool, Okay, Papa, so I galamse near man. Lady, say the power of me, the cry a continue, and so to quiet, I want to that a name cassia. And to all my dear so bad home. Now, I jump from a so and channel quabi. And then you manage galamse, obey ya emfa. But one man and channel quabi, obey your scar, when your scar on fan try to. When you call to obey very successful. I just saw a Daniel can say amen. Mr. Yabo, I want the no yagasi baby. Hello, good evening. Where I am called. Lady, no me can say. Me pacho baso a ye ka wasem ya na de atoso no obi nso anya kwa baso program ye me pacho ye program ankasa anya agudi na media ensem ya me ka na bia no me are very serious me ka ma na Good evening. Good evening. Good evening, baby. I will cast a frame. I want fair. Me pacho your friend is here. Me kasa free me. Okay. Who how ne say me pacho? Me pacho me say na say. Papa, Ophelia so you say na say. Awo ope me pacho say any police ma so dem omomo de mra ensem de mensa to no so kasa to ye fro no so na problem ni nyina free hoko. Okay. On say we na wo yi na mema mu no kwase aja wo mo bo no me kwa ma ehia wo de a to anamo na bra na aja fa so mo a na de wo we no sanka amen. Hello. Ebrana kanu hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Baby, I will catch up from okay. Obaya, okay. David, be awesome. Oh, dear, dear, a japa or deep for some Papa, my good evening. Mate, for this, be our cassette free. Hello, we did it, baby. I walk cassette free. Okay. Hello. We
Get off your any passport, they will fly and tell home wife if you so. That the man I do my 2 Kasaya. Now what's your wisdom now? Hello, good evening. Good evening, baby. I will cut that. Okay. What's what already and I am tired, yes, sir. Okay, Sikasama Basa, Papa Sano. Good evening. Okay. Lady, can you send a plain sheet, white one? On trust Kajanya Mikasi, did not Trabananya Mikasi, did not find to the Sumiyase. Now, who's what Dilo to Cassia Pa? Lot of Bedi and Yasam Ketwa. No crying on the breakthrough, and I was alutunum. And one Sikajanya Mikasi, and the Banana Mikasi. Should didn't Sikajanya Mikasi, and the Banana Mikasi. We are Freya, why? Look at see part that's ability and Yasam Ketwa. Hello. My last call, I'm a water for. We didn't even be a water free. The battle will be so one there. The Mister one there, but you need to and your fun. Okay, Timudia and I am on Pire Mount. The battle will be a big room. One year day. What's it? What person when you kunu? Okay, Papa Bompire man. I don't know Krama on 10 and Nimucho. I don't know Krama on 10 and Nimucho. I don't know Krama on 10 and Nimucho. Or how be a free one name? I don't know class. Oh, nobody already. Amen. Let the side power. Never to upon 2 of you. What's it? More upon 2 of you. Upon that's a minute. When you upon check. Lady, upon 2. On the track. When you upon chair. I keep a wood for and chapel. Now, a good run of the upon Chenavia. Baby, I could be a junk on a tenement. Okay, if I tell my country, I don't know. Okay, yeah, that's it. Lady, as someone who so was about no more a sound no question. No question. What is it? Question. Maybe I'm a similar soon when I hear. Okay. Memento. Maybe I'm a catch any pa. Memento. Papa, you might dear no me Lady, you might be 24th to 30th November. I say my tessa Ghana Shabako. Hey, Fanoto and Chay. Oh, you might mention here, Juma. What you say? Papa, young. I got a woman, Nanimo Yamasi, and then Black Friday. Okay. And only per beer office or how. Okay. On to become Wamra. Okay. Program way, and Yanana watch here. Okay. Many pounds and Yagro. So per breakthrough 2024 there, Messi to Mekanabra. Because Afuay, on the one fashion, and Conco December, about the on November, until November 26th, and the end of the Manco fashion. Ye dear Conco Yawada. And the 30th November, no, the Manco fashion day. It's year 26, Meboa. A year 24th up to 30th. No, a fashion and Casa Womo 26. Okay. And they had the major one. Okay. And to any public or so how, or so bread, or so be a man ye, or Pekunu. That's what you be. Mamma Bunuquasia, or Yare, or Paquantio, what your control so I be a ye. And the Bunuquasia, or your papa not done a bonnet. What you say, or so dia, or no so diampa, or beso there be a no contapa, or beso there necessary, or honey mania, or beso there no didi. Chessa, the obey be any pentimation and Munyam. What you say, Sikaton and somewhat, and you know, original be our fa. Send me away and I'm to suffer. So who is so how they are to make Canada? South 24th November way and Faniagro up to 30th November and Faniagro. Or maybe a consult to Scadena Mekasi Biara Woyame. Mekacho say, some program will be more than a bra. If you say, you don't cross over to 2024 and 2 years Kadaba, that's all ma. Me patcho 2024 who here what for who here jata bi so obedi wanim na say jata na kwakọ biebie apono kese de amaw na 2024 de mi hira me ma ento bi bi consult schedule me kese bi ento me kase program o baba bi who how dey to me canabra na me pani pa ma ko 50 yo mu wo wachi like voter region
nase srem anase owo achichi afon pace woni mo bia okumase on send sika obeti odi abeda hotel me prevuwe e de amasa ni pa mako 50 omre na da so dem ade obeti awo ka ye form obeda so ya be ko akwaji form e de ababego eno de me ni form wo na me be ko akwa high form de ababego ti sa 7 days na abedi wo ho a wo betu ya 7 days ne ka enko a na wo ba nso ahya no so say ho aya afore ne yebo oni pa bi aba se de me ka se na jamu obi ya no aya afore bo me pa tu afore bo aya 500 cedis any one emergency emergency upon emergency and no be no open quick open intention and you pop brim na se aja ayi wadwuma de amaw and no so ho it is emergency na opa and no friend no be ka wasem ne ya chew ya de ye ho ya to nchia enti bi obi aju bibi na sa ni panu aje kentes wo se ufi o ya bai bonsam o me kuta bosu ko otwe ko bremai me se fa ne bra so obi so bu kwase a wo du sika ko ho oba bi ama oba no wonya ba bi agira wonya ba bi jira so wonya ne class ana se wo yo oba wo so de mo pampam de ho ba ma ni nya ba bi jira so afa no wo oba papa wonya papa ma no me pa so fa ne bra na so wonya bedru manim ne ahwem na se no kra de wo ka ne ya no kra asem a se ni pa no ba smell pepper enti abusia me de me se menti wo kwa me de tumi na ye adwuma etu ba me nche ya bra so ba ju break through e ma so ba be so hwe wo ba so ba ye be ya de ni a se de oba ne sa na be sa akro enti jitum se me ba program we na me de break through akofie aja mi ko amba me 2024 e se mi ko de be di obi bi obeba sa program echi enti mi ni ya me to me sa frawo ba de bia wo bia to me kana bra schedule ba biara brabi me to me sa frawo bi bia schedule ba biara brabi nebra ba de aja to me ye nebra ba ju break through nebra ba tie wasoma mu asem dia 2024 se wo ye ba ju akwa nkyere fa wo kwato apa obi biara nso akwa nkyere to so biara bo mo de so ba ye sa akwa nkyere no nyame asem ready se nyame asem ba onche ya it may sound foolishly what you say se nyame asem ba onche ya and sound it sound kwase asem if you say obi afre wase wo pekunu yase kotwetwa wura fa ma aponche fa enkyere pro ho aboa no wiwi a wo benya kunu asem wo so de ba ni pasemu a me pa chowe doesn't make sense. It doesn't make sense. Ayan kwase asem na so say ni pa no tu anamo no kokoya asa gboro asampa what you say me dia no di force kadwa abusia menti wo kwa me dia me di tumi na ya adwuma na sha no so ma me se meti afidie so na ma bi ekwa de ama wo wanti bi amma muram ami amma mpa ya ma wo a me ba tara me se frɛ ne amma mpa ma wo a free ba me wie na fra me odi fo bompa ya ma me pa cho me mpeke ko no kora mpo na matimi abompa ya ma wo menya sa type no enyuma bebre so gume so enti me mompa ya manipa na nipa nsanhye no so obi fro se me podi fo no a ono amu ni ho a me nkama sam me pa cho manyiri menya koda wo manyiri me wo yiri wo ma bebre what you say enti obefra enka jam se me fro oba bi na fa ye oya me yire enti sa me yire fa wasam bi aka kire no na aka kire no a eba bedru manim de obi ba ye bi eba ya mawo enti wo problem wa me pa cho fra me brabo ba for de maskadwa na jannam ne tumi nso miye kwa mawo de ohwe bia won sabeka mu a menim ade dwuma enura ene na nyina momo ho 24th November monya ma de samba ba be hia na wo ba aboa ho na ye bra ba for de ne bi na jannam ne tumi nso emie bie kwa ne nyina ensa fa mawo na so breakthrough so ba be daddy ajanye wo nsanchene program we bra be di ma ma na be di ma daache be di ma 2024 de eba na ja nam ne tumi so ehine apono ni nyina fa mawo lady asampetia papa na woni obi a wo chia na ye nko lady me pa cho me chia otumfo so man kwa ahene ba akopɛ ba for sa okoja wo so aduro wura papa ne fa na aduro wura aduro nyina ti eno no what you say ba for sa okoja wo so me wura me chia wo na fa ma chia me ba na akwasi aduro de hia no what you say tumi wura ana lady me tia akonya so na me manso ntia akonya so ana enti me ba na akwasi me chia wo ajanya okese mo chia me manyina enche me ba nana meska enche oba da seat enche me dia fidie so ba enti na wo hu me nim dia na me be ma bo ma dia so ba o saba dai ebe ka bie enche me ba na ba start adwuma odi fo kase pa me ma ni nyina adi fo enti me de me ba na ba betrase enche wo hu me bie etuti akora na baba no aye dai waba mayo ma me kwa kwatra se akra enche me chia me manyina me ba kuma
meba kuma medehia medibia nana akuya sika agudie nana ejensaw ejaja okese mechia ma so mejira ya sare na mechia obi bia consult me bia so ejaja okese mechia obi bia wa wotame eja mo asomdwe na ono oma me no ntam eja asomdwe wow some ka kire ene what wasum sounds me am di dwumadie chia me di Lady Bex tete atempo dwumadie na wo hye ye yabese di ehyiamu nyame ya adoma ochena yabese edi ehyiamu na kan na hunu se yabeya sorry kwasiada eni nti wonipa bi a wo wachichi ene benche bia ye to nsafro se kwasiada bra na ye nhia na odifo line no eye 0553 011926 odifo sikadwane line no 0553 011926 momo line no eno nso eno no ubetimi afre asoyasene yada wasi bebre mechia meba Randy opoku dako kwame mechia opa efeso mechia meba sewa onso mechia angel ne wona waka nyina mechia mu nyina na efe me ka kire na na akua sika agudie mame sayaba na yanchia wa yansore nko yada wasi bebre yada se di ahyiam shalom peace bye bye. Abisi on waje brana wo hweme.